stoji 5 ljudi pored ta 3 auta, 5 muškaraca ili 6. I ono, mislim, sjećam se ko da juče bilo. Nekoliko stotina metara dalje do nekog groblja napuštenog. Zabranili oštampane poglede, predistribucije i spalili cijel tiraž. Gledao sam svoj dosije. 500 strana, što sam stigao da pročitao sam dok sam mogao da čitam. Ja sam ga onda pitao, pa dobro čovječe, ako znate da ima teroristička grupa, naoružana grupa, i automatske puške, i bombe, i eksplozije, što ih ne razoružati? Pa nemamo naređenje, ne smijemo bez naređenja. Kako nemate naređenje? Pa nemamo naređenje od vlade države. Dođe građanin u Manjačiću da kupi Juga. Da 5.000, ovaj mu kaže, nije 5.000 maraka, daj za 4, daj 4. Ok, onda 4. Manjačić se sačeka pola 3 za te pare, a sad te pare su već postale 1.000 maraka. Dobro večer, ja sam Miroslav Samardžić, gledate YouTube kanal Pogledi. Ako još ne pratite naš kanal, molim vas da počnete, imate ono dugme prati i kliknite na to dugme i dobijat ćete obaveštenja o našim novim emisijama. A tema večerašnje emisije glasi UDBA, dosije i tajne policije. Imali smo jednu emisiju na ovu temu pre 3 godine, reprizirali smo je pre skoro mjesec dana i vidimo da je bilo dosta pažnje, dosta gledano, a urednik kanala mi reče da ne postoji slična emisija na YouTube-u, dakle da neko priča o svom dosijeu u tajnoj policiji. I logično da pričamo još malo, pošto sam se družio, pod navodnicima, sa njima 10 godina i moglo bi tu mnogo da se priča. Bilo je na stotine takozvanih informativnih razgovora. U uvodu, za one koji nisu gledali prošlu emisiju, samo ukratko, da je, dakle, tajna policija postoji u svakoj državi, a u komunističkim državama ona ima posebnu ulogu, što su govorili oni, OZNA, mač revolucije. Praktično glavni organ im je bila OZNA, najvažniji, jer ono što su oni pričali 4., 5., to ljudi bi se smijali da nije. I bilo je slučajeva da se smeju, ali oni ih ubiju, te što se smeju komesarima ili političarima njihovim, dok u noći ih ubije UDBA, odnosno tada je bila OZNA ili KNOJ, i oni sutradan dođu ponovo i više niko ne smije da se smeje. Dakle, služi za teror protiv građana. U diktaturama, u totalitarnim državama, tajna policija je politička policija. Dakle, iako se ona posle zvala služba državne bezbednosti, SDB, pre nego što je dobila naziv BIA, u stvari nije bila samo služba državne bezbednosti, već služba partijske bezbednosti. I oni su vodili dosijeja još svojih neprijatelja još odavno, od tih dana, dakle 4., 5., pa posle iznova, onda sam ja došao na red. Moji dosije su otvorili 1988. ili 9., a na prvi informativni razgovor pozvali su me od 1986. kao glavnog i odgovornog urednika studentskog lista Pogledi, jer su studentske novine bile tada najslobodnije i oni su htjeli tu slobodu štampe da uguše i uopšte da kontrolišu studentski pokret. 2000. godine, posle takozvane 5. oktobarske revolucije, počelo da se priča o tome da bi 2001. bio donet zakon o dosijejima koji je propagiran kao otvaramo tajne dosije. A u stvari je bilo zatvaramo tajne dosije. Sad sam čuo da su ih zatvorili do 2060. godine. Kakav je to bio zakon? Odlučeno je da svi mi koji imamo dosijeje možemo da ih pogledamo, ali samo mi možemo da ih pogledamo. Samo jednom, u prisustvu jednog inspektora, da ne bismo mogli da pomeramo žute lepljive trake kojima su prekrivene imena doušnika i ne smemo o tome ništa da objavimo. Uglavnom, to što su reklamirali, a zakon je izglasan jednoglasno od strane vlasti i opozicije tadašnje. DOS je bio na vlasti, takozvana demokratska opozicija Srbije, SPS u opoziciji i kogod, dakle, svi su bili za taj zakon, koji je reklamiran kao otvarajući dosije. Poenta je bilo da se vidi u tim dosijejima ko je sarađivao sa mafijom, ko je bio doušnik, ko je sticao bogatstvo na osnovu toga rada, ko je radio za strane službe. I da se uradi takozvana lustracija, da te osobe ne mogu da budu u javnom životu, na političkim funkcijama,
Izgleda da je to urađeno u svim bivšim socijalističkim državama osim Srbije. Za Rusiju ne znam. A Kina je i dalje komunistička, Severna Koreja takođe, Kuba takođe. Uglavnom, priča se da je u cijeloj Evropi to urađeno osim u Srbiji, da se znaju, da su otkrivena imena tih doušnika. Međutim, u Srbiji su jednoglasno glasanjem opozicije i vlasti 2001. godine sakrivena ta imena, očigledno da su mnogi tu imali putera na glavi. I to pitanje je, dakle, zbog toga interesantno, zato je ta emisija i ta repriza emisije od pre 3 godine izazvala vašu pažnju. I ja bih najprije da odgovorim na nekoliko pitanja. Vidio sam dole, ispod emisije u komentarima da ima nekoliko pitanja. Prvo pitanje, zar je moguće da lažu, zar je moguće da sami lažu u dosijejima? Ovo se odnosi na 11.12, 11 minut 12 sekundu. Kada sam pričao, gledao sam svoj dosije, i pričao sam, pročitao 500 strana, što sam stigao da pročitao sam. Čitao sam dok sam mogao da čitam, jer imaš pravo jedno da gledaš i nikad više. I čitao dok sam mogao. Naravno, popuštala je pažnja posle za sat, 2, 3, ne znam koliko sam čitao. Ima, dakle, tu više ljudi me prati, ponosi izveštaje, prisluškuju telefone, pa ima prekucano šta sam pričao telefonom. Detaljan izveštaj o tome da sam bio u Švajcarskoj i s kim sam se tamo sastajao sa antikomunistima, jel? I planirao delatnosti protiv režima. A stvar je u tome što nikada nisam bio u Švajcarskoj. Evo, ni do danas nisam bio u Švajcarskoj. A tamo detaljan izveštaj da sam bio i s kim sam se sretao i šta smo pričali. Neki doušnik to tamo i oni nisu, dakle, posumnjali. Sistem je takav da doušnici javljaju i sami izslednici ispituju, daju svoje procene i imaju njihove analize na osnovu saslušanih telefonskih razgovora, na osnovu ispitivanja doušnika, pa analiza njih. Ali ovaj izveštaj o mom boravku navodnom u Švajcarskoj nije od njih osporen. To jest, oni su mislili da sam, ovi inspektori su stvarno mislili da sam ja bio. Uvijek je jedan bio zadužen za mene. I ne samo za mene, nego i za studentski pokret i za univerzitet. Možda su još neki bili, ali konkretno sam gledao jednog, pa posle drugog. Zvali su na te informativne razgovore. A ako zagusti, kad nešto ih ne poslušam, odnosno kad se ne primirim, ne smirim, zovu šefa da mi zapreti, tako da sam ih upoznao trojicu, 2 plus 1 šef. Sad kako, otkud taj ideš i tu i kako su oni verovali? Ja sam tek kasnije, posle ovog doba, posle 2001. Došlo i do te mogućnosti da mi možemo slobodno da idemo kao nezavisni istraživači u arhive, pa sam išao 5 godina sistematski u Vojni arhiv u Beogradu, istraživao Četničku arhivu. I gledao sam Nedićevu arhivu, koja postoji u Narodnom muzeju u Kragujevcu, američke dokumenta, nemačke dokumenta iz Bundesarhiva sam poručivao. U odnosu na te 2001. imam mnogo više iskustva ovim stvarima. Zaista se nalazi, kad vi čitate originalna dokumenta iz Svjetskog rata, lažni izveštaji se nalaze. Bilo sa koje strane ima. Nemci su počeli masno da lažu od 1944. Recimo, komunisti, kako uzmete njihova dokumenta, se vidi. Tamo svakog laže, komandir čete, komandant bataljona, pa oni dalje brigadu laže, pa oni laže diviziju, pa oni laže centralni komitet i tako da oni imaju neku optimističnu sliku da su svi za njih. Svi izveštavaju narod za nas i svi izveštavaju da pobeđuju sve redom, nanose gubitke ogromne. Kada vi saberete njihove nemačke gubitke na osnovu njihovih izveštaja, vi dobijate fantastičnu cifru, kao u filmovima gde Bata Živinović ubija Nemce. A kad pogledate to, ukrstite sa nemačkim dokumentima, vidite da to često 100% laž. Tako da iz ove dosijeje službe državne bezbednosti važi kao i za svaka druga dokumenta. Mora se ukrstiti sa nečim, porediti sa nečim. Jedan izvor nije dovoljan. Sa nekim nezavisnim izvorom se mora ukrstiti. Ako ima 3 izvora, još bolje. Jer ovaj doušnik koji je dostavio ovaj izveštaj, sad ne znam koji je tome bilo ime pokriveno leptijom trakom, možda njih namerno lagao. Možda su oni nekog prisilili da špionira za njih, pa taj da im napakosti je napisao lažan izveštaj. A možda je taj napisao lažan izveštaj prosto da bi se hvalio. A možda je taj čuo da je bio neko drugi u Švajcarskoj, pa je mene pomešao sa tim nekim drugim koji je bio u Švajcarskoj. Dakle, postoji, dakle, kad god gledate ta dokumenta, postoji uvijek mogućnost da neko laže, bilo namerno, bilo nenamerno, možda ne zna šta se tu dešava. Kažem, moraju se porediti dokumenta. Kad jednog dana budu otvoreni svi ovi dosijeji, kad bude neka komisija tražila to, ko je radio sa mafijom, ko je radio za strance, strane službe ili šta god se bude tražilo, to mora da se poredi sa nekim
drugim izvorom, jer možda je neko nekog mrzeo, pa rekao da taj radi za neku ciju. Uvijek postoji ta mogućnost. Toliko o tome. Drugo pitanje je bilo, da li se zna ko je vodio spiskove za oduzimanje imovine? Da li je to bilo centralizovano iz Beograda ili u svakom gradu je centar za sebe postojao? Miloslav Samardžić, general Draža Mihajlović i opšta istorija četničkog pokreta. 5 knjiga sa popustom. Najobimniji rad o generalu Draži i Drugom svetskom ratu na našem tlu. Knjige imaju 3700 strana u tvrdom povezu većeg formata. Sadrže 8000 fusnota s pozivom na četnička, nemačka, partizanska i druga dokumenta. Sadrže i 400 odabranih fotografija koje prate događaje. U 5 knjiga obrađene su borbe četnika protiv svih neprijatelja, kao i politička pozadina događaja. Princip autora bio je: nema preskakanja spornih tema. Sve mora da se objavi. Izvod iz recenzije istoričara Aleksandra Dinčića. Vrednost Samardžićevog rada leži u činjenici da je primenio jedan novi, istoriografski najpoželjniji vid pisanja. Da dokumenta sama govore. Jednom rečju, prava vojna istorija. Cena kompleta sa popustom 8800 dinara. Cena za prvi, drugi i treći tom posebno po 2200 dinara. Cena za četvrti i peti tom posebno po 2800 dinara. Poručbine preko telefona ili Vibera 064 188 0990 ili na mail pogledi@gmail.com. Plaćanje poštaru prilikom preuzimanja knjiga. Poštarina uključena u cenu. Reč je o oduzimanju imovine žrtvama komunista od kad su oni tako navodno oslobodili zemlju oktobra 1944. pa nadalje. Svi koji su ubijeni, ima tamo piše smrtna presuda, pa osuđuju se i na konfiskaciju celokupne imovine ili i na konfiskaciju 90% imovine. Uvijek je to, bez obzira da li je nekom suđeno, oni napišu presudu, ubiju pa posle napišu rešenje ili presudu. Posle likvidacije pravilo je bilo da komisija od 3 člana odlazi u kuću svakog ubijenog i da utvrđuje šta je njegovo i onda mu otima to. Ja sam 1-2 nedelje išao redovno u istorijski arhiv Šumadije i gledao sam ta dokumenta. Fond se zove Uprava narodnih dobara. Ja sam gledao sremski, zakrivljački, okružni. Postoji, dakle, okružni odbor Uprave narodnih dobara. Jer to kad oni nešto nekom otmu, oni to zovu narodno dobro, iako oni uzmu zlato, papir od vrednosti ili šta god vredno u nečoj bogatoj kući, oni to zovu narodno dobro. Tako da sada, da, to je zanimljivo da kažem da preko 90 i nekoliko procenata, 95% možda ubijenih, nije imalo šta da se konfiskuje. Oni su uglavnom pobili sirotinju, većinom pobili sirotinju, kao političke neprijatelje, potencijalne ili stvarne, a uobičajeno je da su pobili bogate građane. Bilo bi malo ubistava da su pobili samo bogate građane, a ubili su preko 100.000 građana sa teritorije današnje Srbije. Što se tiče Kragujevačkog okruga, definitivno oko 95% sirotinja. Tamo piše osuđeni, izađe komisija u kuću ubijenog i piše osuđeni taj i taj, ima od svoje imovine 1 krevet, 2 lonca, 5 tanjira, 6 kašika, a 2 maloletna deteta i ženu i nema sredstva za izdržavanje, koje nemaju sredstva za izdržavanje i recimo 1 hektar zemlje, 2 hektara zemlje, tako nešto, a nema sredstva za izdržavanje, tako da se optuženo nema šta konfiskovati. Znači, u većini slučajeva piše da se nema šta konfiskovati, ali kad je bio Ilija Mihajlović, jedan od najbogatijih ljudi u Šumadiji iz Aranđelovca, kad su njega ubili, to su se danima, ima tamo niz dokumenta, gde je ono, ko je uzeo to, a nije doneo ovamo, oni su to razgrabili, su njega ubili. Tako da odgovor na naše pitanje je, postoji, to je lokalno bilo, dakle, i to baš lokalno, od seoskih opština. Tada je svako veće selo bilo opština. Dakle, ima u upravi, ali fond Uprava narodnih dobara, postoji u svakom istorijskom arhivu taj fond. Ima opštinski, znači svako selo, pa onda ima sreski, u Kragujevcu je bio srez, gružanski, opranački, orašački, lepenički. Za svaki srez postoji, pa onda okružni. Ja sam gledao sam taj okružni, 2 kutije ogromne, pune,
hiljada papira ima tu. I tu sam našao imena nekoliko stotina ubijenih. Inače, to je dobro uputstvo i za sakupljanje imena žrtava komunizma, pošto nisu u fondu vojni sud, pošto postoji dakle, u svakom arhivu fond vojni sud. Što se tiče istorijskog arhiva Šumadije, tu sam našao oko 30 imena ubijenih. Koliko sam saznao, očišćen je taj arhiv. Uništena su dokumenta posle 1966. godine, odnosno Brijanskog plenuma, kada je smenjen šef UDBE Aleksandar Ranković. Oni su očekivali da će se desiti isto što u Sovjetskom savezu kad je umro Staljin, pa su njegove ljude počeli da hapse za ta masovna ubistva. Oni su očekivali da će i ovde početi da hapse udbaše za masovna ubistva, Rankovićeve ljude, ali to se nije desilo, tako da su džaba uništili fondove Vojni sud. Tako da u fondu Vojni sud, u Istorijskom arhivu u Kragujevcu ima mnogo dokumenta, ali osuđenih na vremenske kazne, a svega 30-ak ubijenih. Ali, promaklo im je to kad su uništavali, promaklo im je taj fond uprava narodnih dobara. I u okružnom uprava narodnih dobara, Kragujevačkog okruga, sam pronašao nekoliko stotina imena ubijenih. E sad mi imamo ovdje u Kragujevcu spisak od 1400 žrtava komunista, o čemu ćemo da pričamo posebno od narednih emisija. I također postoji oko 1000 nestalih. Ti nestali su sigurno pobijeni od komunista, ali nema dokaza. Imena nestalih moguće je naći barem izvestan broj, ako bi se pregledali fondovi za svaki srez. Jedno 5 srezova je činilo Kragujevački okrug, ili 6 srezova. Pa posle za svaku opštinu, svako selo, veće selo. Neki put jedno selo, a neki put su 2 sela činila jednu opštinu. Ali ja nisam imao vremena za to. Nego sam imao 2 nedelje sam uspio da odvojim i da gledam dokumenta za okružni odbor. To čeka neke budući istraživače, a možda čeka mene jednog dana kad završimo prvo film General, distribuciju filma General, pa onda čeka nas novi film, pa novi film ili ko zna šta, nove knjige. Možda jednog dana, ako se niko to ne uradi. Zanimljivo je da nije komisija koja je bila oformljena, državna komisija za masovne grobljice, tako su je zvali, 2009. godine. Zanimljivo je da ona ovo nije dala, a nije dala u zadatak nekom od svojih da gleda ove fondove. Toliko što se tiče odgovora na vaše pitanja. Sada da nastavim priču o tim danima druženja sa UDBom, informativnim razgovorima, pretnjama. Prošli put nisam rekao, upisao sam taj prvi sastanak, nisam rekao, sad ću u stvari da dopunjujem šta nisam rekao, pošto već deo nisam rekao, bila je emisija samo 45 minuta, kažem 10 godina traja. Pravila ponašanja, ne poznajemo se. Pošto su ti inspektori koji su bili zaduženi za list Pogledi i za mene, oni u stvari bili zaduženi i za univerzitete, i za fakultete, i za sve što se tiče studenta i univerziteta i fakulteta. Možda ih je bilo i više tu, ne znam, ali uglavnom ovi su bili. I onda su očekivali, očigledno iz iskustva, da ćemo se sretati negde, pošto i ja moram da idem kao urednik studentskih novina u te ustanove vezane za studente. Uopšte, tada je postojala omladinska organizacija, za omladinsku organizaciju. To se zvalo Savez socijalističke omladine, on je zamenio SKOJ. A naš izdavač se zvao Univerzitetska konferencija Saveza socijalističke omladine, izdavač lista Pogledi. Ta UKSSO je zamenila Savez studenta posle demonstracije studentskih 1968. godine. Uglavnom, bila je vezana, autonomija univerziteta naravno nije postojala pod komunistima, omladinska organizacija univerzitetska bila je vezana za gradsku i za republičku. I omladinska organizacija posebno imala svoje novine, omladinsku štampu, a mi studenti smo imali studentsku štampu. Oni su imali nekad 44. 5. pa nadalje, doušnike, imali su mnogo više agenata, pre svega inspektora, i mnogo više doušnika. Imali su doušnike za svaku ulicu, za svaku zgradu, pa čak i za svaki sprat. To je u Sovjetskom savezu bilo još brojnije nego ovde. Tamo su stvari imali za svaki sprat, ovde ne znam, ali su za svaku zgradu imali doušnike i za svaku fabriku, za svaki deo fabrike, koja je velika fabrika. Svugde su imali svoju mrežu doušnika koja im je javljala da li negde postoje antikomunistički elementi. Tako sam ja u narednom periodu sa tim inspektorima, bilo u studentskom domu, bilo
Studentskom kulturnom centru, bilo na univerzitetu, bilo u toj omladinskoj organizaciji. Sve sa njima, dakle, upoznavao ko zna koliko puta. Ja radim tamo neki poslov, oni tu sede. Zdravo, ja sam taj, zdravo. Pa ponovo, pa ponovo. Da, a na ulici kad se sretnemo, ne poznajemo se. Znači, samo mimohod na ulici. A negdje kad bude nešto, neko mesto da ima ljudi, ne poznajemo se, moramo da se upoznamo. To su mi rekli na tom prvom sastanku. To su bila pravila. Prošle su godine i onda svako greši. Pa i UDBA. Pozovu mene, a pa se poklopi delimično vreme sa nekim njihovim doušnikom. I onda ja čujem kroz vrata ko je. Ili odlazim u neku prostoriju, pa sad, da li sam ja hodao kao indijanac, pa me nisu na vreme čuli. Ili tu se nije videlo neke pregrade od nekih vrata, pa ja čujem šta priče, ovaj podnosi izveštaj. Inspektoru DB-a. I sad ili ja kucam, ako su otvorena vrata, ili uđem. I onda sam posle niza godina video, u stvari, mnogo tih doušnika koji su radili za, dakle, DB. Vratit ću se ovome kasnije, a sada bih opet u ovom uvodu rekao da su oni smanjili pritisak na nas 1980-ih zbog Kosova, jer su se pojavile tada prvi put što smo mi znali, naoružane terorističke grupe, albanske. I služba državne bezbednosti je išla na Kosovo, pa su i ovi agenti koji su bili zaduženi za univerzitet u Kragujevcu imali česte odlaske na Kosovo. Tako su dakle manje pratili nas. To je naravno nama koje su pratili, koji su ispitivali, odgovaralo. I ja sam uvek pokušavao, ne uvek, kad god sam mogao, pokušavao da im izazovem grižu savesti. Zašto gubite vreme sa mnom? I da dobijem na vremenu, prosto. Pošto on je 2 sata, recimo, određeno da me ispituje i onda, ako se pokrene neka priča druga, prođu 2 sata. Na drugi način, drugačiji način od onog što bi ja želeo da prođe. I kaže, prosto, čovječe, što gubiš vreme sa mnom, kad su dole pravi neprijatelji države, zar ti Jelićev neprijatelji države? Ja mogu da budem i jesam neistomišljenik sa tom partijom, vladajućom partijom, sa tom ideologijom, ali ja volim da država bude jaka. Ja se borim da država bude jaka. Država ne može da bude jaka dok je ova ideologija. Pa svugde, evo da pogledaj zapadne zemlje koje su jake, finansijski, nije socijalistička ideologija. I kako je socijalistička jaka? Znači, to mene muči. A država će da bude jača ako pobedi ideja za koju se ja zalažem. Bio je jedan slučaj kad se jedan naš novinar vratio sa Kosova i Metohije, bilo su mnogo reportera slali u razne kraje. Donio je članak da tu i tu postoji, tom i tom mestu, da se okupili teroristi, da idu, sakupljaju se sa naoružanjem, imaju obuku. To je bilo 80 pa možda 8, recimo, ili 9. I baš je bio, pošto sam dobio taj članak, još nije bio objavljen, a ovo me zovu na informativni razgovor. I baš ova tema, vratio se noću s Kosova, neispavan, taj što me ispitivao, saslušavao, ja kažem to. I ima to i to, baš sam dobio od naših novinara. Ako je stvarno, on nije znao čovjek. Kao primjer da ja želim jaku državu, a da je ideologija nešto drugo, pa mu kažem ti primjer. I sljedeći put kad su me zvali, to je kad me taj isti zvao, isti bio tada, inspektor, on potvrdi to. Da je tačno, to što je naš novinar napisao. Da su znali drugi, naravno. Služba je znala, on lično nije znao, nije bio na tom delu Kosova, služba je znala. I ja sam ga onda pitao, pa dobro čovječe, ako znate da ima teroristička grupa, naoružana grupa, i otomanske puške, i bombe, i eksplozije, što ih ne razoružati? Pa nemamo naređenje, ne smijemo bez naređenja. Kako nemate naređenje? Pa nemamo naređenje od vlade države, Miloševića. Nema naređenja. Posle više takvih primjera i posle tih godina, za mene je ta služba na neki način demistifikovana. I kad čujem to UDBA vlada, tajna policija vlada, ja u to ne verujem. Jer tajna policija je, kako i sad ime kaže, bezbednosno informativna agencija. Dakle, informativna agencija. I ona podnosi izveštaje. I može s tim izveštajima da utiče na vlast.
ali i drugi podnosi izveštaje, a da ne pominju strani faktor koliko utiče na vlast. Tako da vladaju stranke, a ne tajne službe. Gledao sam seriju Državni službenik, jedna sezona, tamo nije opisana tajna služba onako kako sam ja vidio, a gledao sam i američku seriju Domovina. Tamo je opisana, tamo je CIA, dakle, a ne, naravno, ne DB. Tamo su opisani kako treba. Ima taj fanatizam i disciplinu i tu radnu etiku i ne deluju da su tu zbog para, ili makar ne samo zbog para. I ovi DB-ovci u Kragujevcu se nisu obogatili. Moguće u Beogradu neki da jesu na višim položajima. Ovi nisu. I sad je zanimljivo pitanje ko se obogatio i kako se obogatio, pošto opet kod nas postoji fama da se bogate samo u baši i da se UDBA za to pita. Ne, ja tvrdim da se stranke pitaju, da se vlast pita. Jer gledao sam i jedni i drugi. Mi smo, kad je pokrenut privatni biznis, dozvoljen privatni biznis, 1990. godine, mi smo sljedeće, 1991. počeli da uvozimo papir, skupi papir, premazna hartija, kunzruk papir, oni za korice, za kalendare, iz Italije. Tad je svaki uvoz bio isplativ, baš isplativ. Izgleda i sada, pošto se drži devizni kurs, takozvani devizni kurs, kad je dinar prejak, odnosno devize. To se zove devizni kurs. Dakle, odgovara uvoznicima, a ne izvoznicima i ne odgovara domaćoj privredi, nego odgovara onime koji uvoze stranu robu u Srbiju. Od tog prvog šlepera zarada je bila 80.000 evra. Košta je oko 40.000 evra, šleper 20 tona, a zarada 40.000 evra. Pardon, maraka nemačkih. Ogromno za to vreme, ogromna zarada. I prosto nisam mogu da verujem da to lako tako. Naravno, dobili smo dozvolu i dobili smo potvrdu, mislim da se zvalo H-konvencija, da izdavač novina ima pravo da uvozi papir bez carine. Carina je bila 21-22%. I uvezli smo do 1993. godine, da li beše 11,5 ili 12,5 šlepera. Poslednji smo delili sa nekim. Sve što se zarada smanjivala kad su uveli sankcije u maju 1992. Pa su šleperi morali da idu iz Italije, preko Mađarske, Rumunije, Makedonije. Ti papiri, dakle, lažni papiri, da se izbjegnu sankcije, su morali da se plaćaju. I sa tih početnih 40.000 zarada je pala možda na 20.000 evra po jednom šleperu, ali to i dalje bilo ogromna zarada. Sad, ovi što su bili u vlasti, kad je krenuo taj proces, prvi proces privatizacije, pljačkaška privatizacija se zove ona iz 2000. Ali ova je bila baš pljačkaška. Ne znam zašto je ona zaboravljena, oni su prosto davali svojim ljudima firme. SPS. Dakle, ne UDBA, nego SPS. Davali svojim ljudima firme i poslove, privilegovane poslove. I oni su uvozili naftu, pampers, pelene, žvakaće gume, benzin, automobile. Promaklo im je da ima zarade i na papiru, ali se njihov krug širio. Tako da je neki lik iz Jula, valjda potisnut iz većeg posla ili bio novo pa mu daju posao novi, dobio tu H-konvenciju, a nama nisu dali. I onda nismo mogli više da uvozimo. Jer je on jeftiniji za 22%. Baš neko iz Jula. Ostalo mi dobro u sećanju. Naravno, glavni u toj akciji bogaćenja preko politike bio je SPS. Oni su se bogatili na razne načine. Upoznao sam te inspektore DB-a i upoznao sam mnogo političara kao novinar. Recimo, jedan član Centralnog komiteta koji je bio, pazite, protivnik Miloševića, poražen od strane Miloševića na 8. sednici 1987. godine, išao da tražim intervju, možda 89. Nije dao intervju, a kaže, moram da idem, pričao smo o njegovoj kući, stan, ogroman stan, u Beogradu. Ali moram da idem, kao žurim, sajem automobila, pa ima popust, treba da kupim 60 Toyota, hoću da osnovim rent-a-car. Ja ga gledam, kako čovjek da kupi 60 Toyota, mislim, za prosječnog građanina tada, jedna Toyota je bila misaona imenica. Jedna. 60 Toyota da kupi član Centralnog, bivši član Centralnog komiteta. I vidjelo se po tom stanu da je čovjek mnogo bogat. Trofeji sa safarija u Africi, recimo.
mnogo njih. Pa sam gledao i kaže, evo sam tu ulovio tad, ovo. Mnogo bogati ljudi, ta familija. Drugi član centralnog komiteta, što znam pouzdano, kupio je ili na taj koji način kupio ili dobio štampariju, modernu, veliku. Oni su imali pravo da uzmu kredit od banke da to kupe, a u devizama, a posle vrata u dinarima. I pošto je bila inflacija, uzmu kredit od 1.000.000 maraka, a vrate 1.000 maraka ili 100 maraka ili ništa. Jedan od načina kako su se bogatili, možda su postali drugi način. Još jedan član komiteta dobio radio stanicu. Još jedan član komiteta, to je predsjedništva JUL-a, dobije televiziju Pink. Besplatno, to jest ili novac da se kupi ili besplatno kamere. Jedna kamera milion maraka bila. Pričao jedan snimatelj koji je tu bio. Tako su, dakle, oni bili, to je bilo bogaćenje preko partija, preko vlast, a ne preko UDBE i ključne odluke donose partija, vlada, vlast, ministarstva, a ne UDBA. Moje iskustvo sad, znam da će da bude komentara, i ja imam i sa svojim prijateljima, sa svojim saradnicima, UDBA vlada. Stalno te polemike. A koliko udbaša poznaješ? Nijednog. A na osnovu mojih 10 godina iskustva tvrdim da su glavni političari, a ne udbaši. Još jedan primjer bogaćenja koji je SPS vodio. Bilo je u to doba inflacije, naročito 93. godine, kada je ono bilo 100% na dan inflacija, mnogo menjačnica. I sad ja vidim, oni zarađuju ogromne pare. 50.000 maraka na dan, pojedini, koji su tu u sistemu. Preko menjačnice kupite Juga, on je 5.000 maraka ujutru, dođe građanin u menjačnicu da kupi Juga. Da 5.000, ovaj mu kaže, nije 5.000 maraka, daj 4. Ok, onda 4. Menjačnica sačeka pola 3 za te pare, a sad te pare su već postale 1.000 maraka. I ima, dakle, zaradu 3.000 maraka i on tada plati zastavi. Za tog Juga, ja ovome dao priznicu da je uplatio na račun zastavi i on ode. Juga kad bude gotov ili ako već ima da ga preuzme. I ja gledam, to je bilo 93. kad su nas istisnuli iz posla uvoza papira, julovci, to je jedan julovac. Novine su nam bile na gubitku. Mi smo imali ogromnu zaradu 90. godine, kad je bila mala inflacija, 91. kad je počinjala, 92. kad je još malo već bilo, ali kad je kraj 92. počela velika inflacija, ogroman gubitak je bio štampanje novine i mi smo radili te druge poslove da bi mogli da štampamo novine. A i počeli smo i knjige da štampamo. I rekao, hajde da i mi otvorimo menjačnicu. I pozvao sam pravnika, završite papire za registraciju, statut, šta treba. Sad će da sam uplatio 400 maraka. Odno je neko to tamo u opštinu, trgovinski sud je tad bio, nije bio APR. I mi dobili dozvolu, radi menjačnica, pogledi. I posljedna prostorija je bila, da, u Karađorđevoj ulici u Kragujevcu. I još nijedan posao, nijedna transakcija, znači čim je to registrovano, nijedna transakcija nije obavljena. Došli su 2 finansijska policajca. Svako kravate, dobar dan, vi imate menjačnicu, Došlo je naređenje da se menjačnice gase. Ste već ugasili neko? Ne, evo, idemo, od vas smo počeli, slučajno počinjeno od vas. Zgodno nam je odavde da krenemo, mi smo bili, u stvari sve su bile fizički ispod nas. Ispod negde sredine Karađorđeve ulice. Dobro. Šta ste radili? Promet, ništa, 0, pa sad smo otvorili, jutro stigli papiri ili juče. Dobro, daj papire, i daju rešenje, zatvara se menjačica. Nijedan posao. Sutradan, ja se prošetam po gradu od menjačice do menjačnice, sve rade. I naravno, i drugi dan, i drugog meseca i naredne godine, sve rade. I zarađuju dnevno 1.000 ili 10.000 maraka. Dakle, morali ste da budete u tom sistemu SPS-a da bi vam dozvolili taj posao. Bilo je, ja sam diplomirao na ekonomiji 89. Naš prvi kolega sa godine se obogatio 91. Trgovina elektromaterijalima, jedna prodavnica, druga, treća.
Poslije jedan obogatio 94. 5. drugi 95. 6. diplomirani ekonomisti iz moje generacije, koji nisu imali veze sa SPS-om i ULO. Dakle, radili su ljudi mimo partija. I ne volim to kad čujem, gde god neko nešto radi, taj ima, ne znam, veze sa, radi za režim. Pa ne može, ima sad 500.000 privatnih firmi u Srbiji, 500.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstva. Milion nas ima koji imaju neke firme, koji plaćaju neke poreze. Milion. A ne može da rade, ako svi rade za državu, onda ko državi plaća porez? Znači, tu može da bude nekoliko procenata tih firmi koje dobiju neke privilegije. Nema teorije da je većina. Da je većina tu. Dobro, to je druga tema. Nego sam hteo da kažem o tim mitovima i ujedno o tim debelcima i ujedno o tim načinima bogaćenja uz pomoć politike, što sam video. A naravno nisam htio da pominjem imena ljudi. Zbog njihovog potomstva ili šta znam. Bolje da ne kažem imena. Ali video sam i ovo što sam rekao znam 100%. Kao što rekao, 2001. godine su sve stranke glasale za ovaj zakon da se zatvore dosije i da se ne otvori krivi dosije i da se ne vidi ko je šta muljao. I kao što rekao, vladajuće stranke su se bogatile na te i te načine. Ali, deo tih udbaša, kako smo ih mi zvali udbaša, to je doušnika, je 2000. godine prešao u DOS. Opet, ono što znam pouzdano, jedan slučaj, dođe do predsjedništva DOS-a. A to je bilo 2000. godine. A ovamo, 80. i neki, krajem 80-ih, taj je bio na važnoj funkciji u državnom sistemu, znao sam da je doušnik. Ono, kad sam pričao, uđem, ponosi raport, a oni me ne vide da prilazim i što se dešavalo kroz niz godina. I vidio sam i po nastupima toga da je njihov komunista, udbaš. I podnosi izveštaje o drugima i direktno sprovodi njihovu politiku. I pogodilo se, ja sam tada bio student i dalje, ali postdiplomac na ekonomskom fakultetu. Nisam završio postdiplomske studije, pošto sam išao kod profesora, on kaže, afirmisao si se kao novinar, šta će ti ovo, mislim. Ali tako sam formalno imao indeks i jedne godine sam vodio se kao student postdiplomskih studija. Moja devojka je radila tamo, taj je bio šef, koji će postati član predsjedništva DOS-a. I kad smo mi počeli da pišemo, krajem 89. afirmativno o četnicima, on je zove u kancelariju i kaže, za našu firmu je bruka i sramota da tebe vidiš s jednim četnikom. Ili da ga ostaviš, ili dobiješ otkaz. I ja vidim nekoliko dana, neće onda mi kaže, vidim nešto nije u redu. Posle kaže, to, baš to tako, tim rečima. I ona da otkaz. A posle, znači, prođe, ne znam, 11 godina i ti vidiš tog lika kao neko demokratija, uvek demokratija, uvek borci. Oni kad su bili do Doska je došao, uvek borci za demokratiju. Jednog od njih sam tužio bio za klevetu. Da je bio predsjedništvo, ali je bio njihov. Jer prisao da smo mi fašisti, četnici fašisti. Pričao javno. I druge sam znao po zlu, i neke treće, znači to, baš su mi gadni bili oni. I mislim, jedni i drugi. Dve struje su od 2000. godine bile ovi Stambolićevci u DOS-u i ovi Miloševićevci, Ćosićevci, SPS. O tom sistemu doušnika. Ja nikad nijednog nisam na vreme provalio. Baš nijednog. I jedan slučaj, pa dalje je bilo 88. 89. možda. Bila jedna žurka u studentskom domu. U studentskom domu svaki dan neka žurka. Neko položi ispit, neko rođendan i od sobe do sobe. Gužva, mislim, ne znam, 15-20 studenta i studentkinja. I pored mene sedi, ili ja došao pored nje, jedna lepa devojka crna, a baš lepa, s nekom frizurom, koje se sjećam još, neobično za to vreme, nešto na ukusu. Kako sad se to desilo da meni iz zadnjeg džepa na farmerkama ispadne telefonski imenik. To su oni mali džepni, ovako, ovolicki,
Pa ima 30 listova za svako slovo i recimo 10 slobodnih listova za beleške. I spadne mi tu između mene i nje. I baš se otvori na onoj strani. Znači, vjerojatnoća 1:10 na onom listu. Gdje je ime toga aktualnog inspektora kome sam morao da se javim. Javi se tada i tada i moram da imam broj. I ona pogleda i dođe šapne mi nuvo. A i ti ga znaš ovoga, i počne da mi je ono poverljivo, u smislu i ti si naš. I ja sam, pravio sam se lud. Toliko. O tome. Ali da bi pogađam tu ono žurka, muzika, pesma, da ko tu radi za DB? Ne bi nikad, ali nikad ne bi pogodio. I ko zna koliko su ih imali, eto. Da. Primjeri zastrašivanja. Pa ne mogu da se sjetim da li sam pričao prošli put, ovaj prvi. A dobro, reći u svakom slučaju ukratko. Pošto mislim da nisam. Bilo ih je više, ali nekoliko mi je više tih situacija. U principu njima je cilj da vas zastraše da ne radite to što radite. I naravno, kad se ja dovoljno uplošim, nekoliko novina uredim mirno po PS-u. Pa posle ponovo nešto kritički. Recimo u martu 1989. objavili su neki broj koji je naišao na posebnu pažnju javnog tužioca. Dragiša Kasmanović bio u Kragujevcu javni tužilac, a promakao je pažnji državne bezbednosti jer njihov za cilj je bio da unapred njihovi prekodošnika saznaju šta je tu, pa da zabrane još dok je list u štampi. I pre nego što se oštampa nešto da zabrane, ili kad se oštampa, pre nego što se distribuira. I 1986. godine tako su poglede zabranili, oštampane poglede, pre distribucije i spalili ceo tiraž. To su, dakle, radili. Sad, verovatno te 89. godine su oni bili, marta 89. godine, više na Kosovu, sve više su bili na Kosovu i promaklo im je pažnje i nisu znali šta će da izađe u pogledima od marta. I onda tužilaštvo njih obavestio, dakle, obrnut proces je bio. Tužilac njih obavesti, oni zovu mene. Mislim, polude bio taj, kako si to mogu da objaviš, ono. I moraš da daš ostavku. Ja, pa vidjet ću, razmislit ću, pa... A šta, a tih 8 članaka ili 8 stvari. Recimo, bila je karikatura Azima Vlasija sa kečetom. Ništa, samo kečem na glavi, a ne petokraka. Uvreda Azima Vlasijovića. Bila je karikatura, predsjednik vlade Branko Mikulić, Hrvat, sedi na dinaru i žulja ga, ono kao princeza na zrnu graška, pa njega žulja dinar, pošto je stalno inflacija. Kao uvreda premijera. Mislim, prosto ne mogu da seti još koje su bile gluposti. 8 su, mislim, smešno sada deluje, ali to je komunizam, to je žestoka cenzura. Da, bio je intervju sa urednikom Mladine iz Ljubljane, a oni su ismevali Titovu štafetu, pa smo mi to podržali. Jedini Ivan Sloveniji. Ne mogu svega da se... Kad bi uzeo te novine iz marta 89. setio bih se. I njima je cilj, dakle, to zastrašivanje da se to ne radi, da se to ne piše. I normalno, kad me uprošao, ja, kao što rekao, smanjim doživljaj. Jednom me zove jedan inspektor, da budem tu i tu, tad i tad, noću. U zastavi, oni su obično vozili zastav 101. Vozi negdje van Kragujevca u neku šumu i sad uđe na šumski put. Prva brzina, šumska staza neka. I sad, kad prođe, posle 20 metara, samo se upale drugi farovi i oni se auto primakne i sad idu 2 auta. Normalno, vi treba da mislite da je to pojačanje njima da urade ko zna šta. I jednom prilikom dođe tu i tu, dan. Negdje ode auto van grada, ode uz planinu, uz šumu. To se mesto zove Vodojaža, tad nisam znao. To je iza Grošnice, pa taj vodovod koji je napravljen u vreme kralja Aleksandra, prvi vodovod u Kragujevcu. Ne, drugi vodovod za Kragujevac. Ali taj je bio velik za
40.000 stanovnika. Nestaje asfalt, makadam, nestaje makadam, neko kamenito tlo, sa leve strane isečen taj put tako kakav je u Kamenjaru, one oštrice ovako, jedna, druga, treća, pa strmina gore, sa desne strane boljikava žica, visoka, i piše strogo zabranjen pristup, strogo zabranjen pristup. Penju se tabla za tablom, strogo zabranjen pristup, strogo zabranjen pristup. I dole vidim jezero, nikad nisam ni znao da to postoji. Tad nisam znao da to jezero postoji. A pravo rečeno, nisam ni bio tada. Ne ide mi se nešto tamo posle toga. A on meni priča još od Kragujevca kako se širi antikomunizam u celoj državi sa zapada, kome je cilj da se suši država, a ne partija. I kako je prvi put je tada, verovatno, američki kongres objavio koliko je para dato za širenje antikomunizma, odnosno za rad protiv režima u Jugoslaviji. Nekoliko desetina miliona evra i neki komunista u Hrvatskoj, Jako Blažević, to objavio i to je tad bilo aktuelno, u novinama izašlo i oni mene pozvali, eto, daju pare. Ja pokušavam da okrenem šalu, kažem što ne daš meni neku paru. Ali nije se upalilo, taj je se spremio, kamera, faca. Ne, nije to za šalu, to je ozbiljna stvar. Iako ti misliš da, znaš, studentska prava, studenti mogu da malo više laju nego njihove zvanične novine. Iako sine, to nije važno, to ipak sve je važno, sve se to gleda, oni traže svaku pukotinu i sad si realno ti pukotina u ovoj državi. Ta pukotina je kod tebe. Tvoj novina. Deluje da je mala, ali svaka je važna. Kako čoveče, kakve je veze s tim? I u tom smislu, celu priču, pripovetku, vozi već auto prvom brzinom, ne može, pored toga, I samo kad se, znači tu jezero, tu Boljikova žica, tu uska staza, pojavi se neki pravac i na kraju pravca vidim tamo 3 automobila na kojima piše opštinska inspekcija. Znao sam da oni koristi tako. I stoji 5-6 ljudi pored ta 3 auta, 5 muškaraca ili 6. I mislim, sećam se ko da juče bilo, dakle, duboko diši. Duboko diši. Ali šta sam pomislio, ne smijem da kažem, nije za štampu. Šta mi je tad bio u glavi? Sad sam prividno pribran, naravno uplašen. I prođe polako auto pored njih, ali svega nekoliko stotina metara dalje do nekog groblja napuštenog. Izađemo i sad odemo na groblje. I sedemo na 2 spomenika. Porušena spomenika na sred groblja. Nigde žive duše. To je put za selo Dulene, koji tad nije bio put. I ja mislim da tek skoro tu napravljen asfalt. Za to selo Dulene moralo da se ide za Rekovac, pa desno. Nije moglo uopšte da se dođe iz pravca Grošnice. Dakle, bila je zabit, neviđena zabit je bila. Evo mi to usput i pričao. Kao ovde su Nemci tokom rata došli samo jedan put da traže nekog Nemca koji je zalutao. Stvarno zabit, neviđeno, to je. Nigde žive duše, čak i groblje napušteno. I tu u toj atmosferi nastavlja tu priču o tome kako ja podarivam samoupravni socijalistički sistem. Studentske demonstracije su njih mnogo plašile. Prvi put sam učestvovao na studentskim demonstracijama 1988. godine. Išli smo u studentskoj doma do opštine Kragujevac za odbranu Kosova. Pust je grad bio, masa studenta ide, svi se sklanjaju, svi se sklonili u stanove da ne bi i oni dobili batine ako naiđe policija. To je bilo atmosfera kakve demonstracije. Od 1968. nije bilo demonstracije. Malo posle su bile neke demonstracije, uglavnom je Kosovo bilo na dnevnom redu, naravno i protest u studentskom domu, zbog standarda uvek, znači često je zbog standarda bilo, pošto su se bušavali u hrani. Dobije dom, recimo, 200 kg mesa na dan, oni 50 prodaju nekoj privatnoj kafani, a ostalo daju nama. I onda imamo malo mesa u porciji. Recimo, zaraze su bile, žutice, onaj virus stomačni, zbog nehigijene. Mnogo je povoda bilo internih, bilo, da kažem, eksternih. A od 1990. godine, kraj 89. početak 90. počeli su da se osnivaju opozicijne stranke.
I onda su ti studenti koji su najviše bili angažovani oko organizovanja makakvih protesta i makakve aktivnosti u studentskom domu, postali opozicioni aktivisti. Znači, oni su organizovali mitinge, okrugle stolove, sastanke, predavanja za opoziciju od tog doba. E sad, to što su se država pribojavala studentskih protesta, to je bilo zbog toga što strane agencije odmah jave režim, studenti demonstriraju. To uvijek su volili da čuju to, studenti demonstriraju i odmah režim suprotstavlja se protiv studenta, režim guši slobodu govora među studentima i onda sam ja to koristio kao novinar. Pošto sam stanovao u studentskom domu i prvu knjigu sam objavio u studentskom domu od 1989. godine, Đaci na Golom otoku. I donosio sam pisaću mašinu iz redakcije i tu sam i kucao tekstove za poglede. I to su stvarno čitali, još dok se ne objavi. Makar ti glavni koji su volili da se bune, da organizuju te stvari. I onda kada ovi mene pritisnu, a to je to, ne je to slučajno da si napisao, ne je to da si objavio. Pa kako da ne objavim kad pola studentskog doma pročitalo? Ako oni vide da nisam objavio, imamo da izađe na demonstracije. A ako se objavi to tiražu od 2-3 ko će to da čuje? A ovako će da objavi i BBC i Reuters. I stvarno je to pomagalo. Mislim, palilo. I tako je i realno i bilo. To je palilo dok su tiraži bili stvarno mali. A imali smo sreću da postanu veliki onog meseca kad je pao Berlinski zid i kad je srušen Čaušesku, novembar 1989. Prvi put 30.000. I taj tiraž od 30.000 se održavao, pa možda je malo veći, 40-50, malo je rastao do maja, a u maju preko 100 i tu je grunulo brzo do 200.000. To ih je baš iznenadilo i bilo je kasno da reaguju na te klasične načine zastrašivanjem, nego su počeli da nas guše finansijski. Povećali nam procente, rabat nam povećali na kioscima i počeli su da nam zadržavaju novac, pošto po ugovoru bili su centralizovani, državni, naravno, distributeri novina, politika, borba, štampa i po ugovoru svakog 21. u mesecu plaćaju za prethodni mesec. I oni su počeli da zadržavaju naš novac mesec dana, pa 2 meseca, pa 3 meseca. To je 90. godine još... Počela je već krajem godine inflacija, krajem 90. 91. bila je ozbiljnija, 20-30%. 92. recimo 50%, 60%. Ne znam, krajem 92. i preko 100%. I sve su nam više novca na taj način uzimali. Kad vam neko drži novac u vreme inflacije, da vam za 3, 4, 5 ili 6 meseci, gubite mnogo. I jednom sam birao sve tiraže. Recimo, dešavalo se poslije kad bude inflacija da mi dobijemo 1 marku dinara u vrednosti od 1 marke za prvo tih 20.000 primjeraka pogleda. Dešavalo se da dobijemo novčanicu koja ne postoji. Plaćeno nam 2-3 miliona dinara, a najmanja novčanica je 10 miliona dinara. I oni samo proknjižaju da su nam platili posle, ja znam, 4-5 meseci. Računao sam jednom oko 1 milion maraka, otprilike su nas zakinuli na taj način. To je bio, drugi metod borbe. Protiv slobodne štampe, treći metod je bio što su oni sami osnivali opozicijne novine, navodno opozicijne, kao i stranke, osnivali su sami i stranke za koje su mislili da su opozicijne. I tako to gurali svoju ideju, mislim, ideja da se štiti komunizam, odnosno da se štiti privilegije. Bilo je, a mislim, poslednji put kritično za mene, bar što sam znao, februar 90. godine, kad je grupa ovih studenta, kao što rekao, počela da organizuje opozicijone mitinge, hoće da organizuju u Kragujevcu. Tada je izašao neki zakon da to može, ali mora da ima pečat. Prijava, zahtev, policiji, miliciji, u stvari, da tog i tog dana taj miting, tu i tu, ali mora da bude pečat. Inače neće da prime bez pečata. A pečati su tad svi bili crveni, sa petokrakom i crvenom mastilom, kad lupite crven pečat. Ja sam kao urednik Pogleda imao pečat Pogleda. Također s petokrakom i prvi u Kragujevcu sam napravio pečat sa kokardom, a to mi je rekao majstor koji je pravio. Ja odem za pečat, tad još nisam stigao, bio februar. Odem, treba imati pečat, koliko treba vremena, sad sutra. Rekao, evo ti nacrt, on gleda, pa nemamo,
On treba ide u Beograd, da se pravi matrica. I nisu uspeli cijelu kokardu, nego ispala je krst i 4 ocila. Nisu uspeli da spakuju i bele orlove i lovor. Ali tada, dakle, je bio sa petokrakom i oni dođu kod mene, ovi studenti koji su to organizovali, hoćemo da pravimo miting, da zovemo Vuka Draškovića, koji tad smatram kao vođa opozicije, bio Mirko Jovović, bila je Svetosavska stranka, sad zaboravljeni protar Žarko Gavrilović, bio je mnogo fin čovjek i obrazovan, mnogo obrazovan. I je bio, baš mi ostao u lepom sjećanju, da li je bio još neko, ne znam, mislim da nije. Jer su ovi prethodno, ovi udbaši, doušnici udbe, za koje sam vidio da su doušnici, organizovali miting, ne miting, organizovali u sali PMF-a, dakle, bilo je opozicijnih skupova u salama. Oni su organizovali za ove UIDI, Udruženje za jugoslovensku inicijativu, Vesna Pešić, Vera Pešić je tetka. Vesna Pešić, Žarko Korać, tako ti drugosrbijanci, što mi kažemo danas Soroševci, drugosrbijanci, oni organizuju za njih, a ovo što se zvalo nacionalna opozicija, što se danas zove prvosrbijanci, tad nismo znali, nisu htjeli da organizuju. I onda ovi studenti dođu kod mene, kažu, nema ko drugi, samo si nam ti ostao. Evo pečat. Šta treba? Oni su napisali već tog i tog dana. Ja potpišem i stavim pečat. I tako, po mojoj prijavi u miliciji, se organizuje prvi opozicijni miting, ne samo u Kragujevcu, nego na nivou cijele Srbije, pošto je do tada bilo u Srbiji u salama tih skupova, ali nije bilo otvoreno. Jer i ovo je bio predviđen za salu PMF-a. Međutim, toliko je mnogo ljudi došlo, 1000 ljudi došlo, da su izašli na igralište, tada novo igralište PMF-a, gde 1000 ljudi ima velike tribine, rukometne igralište i za mali fudbal. Velike tribine i unutra to je bilo puno. 1000, ko zna koliko 1000. A nigde se ne vidi ni jedan milicajac. Ali samo očekujte da izađu sa pendrecima. A ne vidi se ni jedan. Mrtva tišina mu je mogla da se čuje. I tada bio je dogovor između mene i drugih studenta da oni, da izgleda kao da su oni organizatori. Da oni najavljuju govornike, a da ja budem u nekom ćošku da ne bi padao u oči mnogo, da ne bi ostali bez tog jedinog pečata, mogu da me smeje, ne mogu da ukinu pogled. Kao što su ranije ukidali studentski novine u Kragujevcu. I taj glavni među tim studentima uze mikrofon. I ne može da kaže jednu reč. Jednu reč ne može da kaže. I sad oni, kako ne može da kaže jednu reč, oni su sve veća tišina, recimo 5000 ljudi te gleda. I sve veći ga trema hvata, a oni sve većim interesovanjem gledaju. Znači, baš situacija, kako da kažem, kao u onom filmu kada onaj engleski kralj ne može da govori. Edward, kako veš. A samo što ovdje nije bio problem taj, nego bio problem da će da izađe mi neka milicija iz nekog ćoška. Jer nikad nije bio miting u državi opozicijni od 41. godine, 40. godine, kad su bili izbori pre rata. 38. su bili poslednji izbori. A da, javni miting, javne demonstracije, 27. mart 41. eto. Opozicijni protesti. Tada, pa u Kragujevcu 27. februar 1990. godine. I svima nama koji smo tu bili organizatori je bilo gadno, a naročito meni jer sam ja potpisao. I lupi pečat. I prođe neko vreme, pa ne znam dalje minuta, ko večnost je bilo dugo, student zanemeo. Nijednu reč nije uspio da progovori. I ja mu uzmem mikrofon i sad ja izađem, tamo sam sedao negdje. I suprotno dogovora, uzmem mikrofon i najavim prvi opozicijni miting u Srbiji posle Drugog svjetskog rata. Čvrsto, glasno što sam mogao bolje, ali toliko me bolila glava te večeri da ne mogu da vam objasnim. Znači, baš je gadno bilo. Prošlo je bez ikakvog incidenta i mislim da smo samo mi objavili reportažu u Pogledima i fotografije i mislim da za taj datum niko ne zna. I nisam ja ovo nikada ni pričao. Eto sad ja sam organizovao prvi opozicijni zbor, miting i otvorio. Nisam nikad ni pričao.
nego eto, ovo je tema. Nadam se da nećete zameriti što sam ja to pričao. A drugi nema ko ni da priča. Zaboravili su, bilo je mnogo važnijih događaja, mnogo posle tog prvog mitinga, bilo mnogo drugih, trećih, četvrtih, petih, hiljaditih skupova, demonstracije, koliko hoćete. Eto, toliko za ovu emisiju, kažem, večna tema, mislim večna. U stvari jeste večna ta tajna policija tema. Nadam se da je bilo zanimljivo. Pa možda nekad da napravim popis, da preslušam obe emisije, pa da napravim popis stvari koje nisam pričao, pa da snimimo nekad još neko. To je bilo sve za večeras, vidimo se drugom prilikom. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo 2800 dinara. U kompletu su sledeće knjige. Prva, falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeća poglavlja. Falsifikovana dokumenta, falsifikati u filmovima, nemački falsifikati koje su koristili komunisti, falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi, saradnja partizana sa Nemcima, Ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi, zabranjena istorija, kako i zašto se i danas istorija Drugog svetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. Četvrta knjiga, Branim generala Dražu, najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. Peta knjiga u ponudi, Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 2800 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Novo. 5 knjiga Miloslava Samardžića sa velikim popustom. U kompletu su sledeće knjige. Prva. Draža, život i legenda. Biografija jednog od najznamenitijih Srba 20. veka. Zašto se i danas skrivaju velike pobede Dražinih četnika? Draža kao nacionalni lider. Dražin put od junaka zapadnog sveta do sukoba sa zapadom. Druga knjiga u ponudi. Bosanska Golgota 1944-45. Sudbina 50.000 četnika iz Srbije, Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Njihove poslednje velike bitke protiv partizana i ustaša. Sudbine komandanata i civila. Treća knjiga. Ravnogorke. Knjiga o jednoj od najmasovnijih ženskih organizacija u srpskoj istoriji ratovanja. Četvrta knjiga. Vojvoda Đujić i Dinarska četnička divizija. Biografija proslavljenog četničkog komandanta i istorijat njegove jedinice. Peta knjiga. Roman Borački krš. Sudbina 2 srpske porodice u vihoru Drugog svetskog rata. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 3800 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. 4 knjige izdavačke kuće Pogledi za samo 2700 dinara. Prva knjiga, Miloslav Samardžić, Srbi protiv Wehrmachta, nepoznata nemačka dokumenta. Knjiga je napisana na osnovu dokumenata koja je autor nabavio u Bundesarhivu. Dokumenta su objavljena samo u ovoj knjizi. U jesen 1943. Nemci su iz dana u dan beležili kako su ih četnici pobeđivali na pravcu Višegrad-Sarajevo. Ekskluzivna dokumentovana priča o najvećoj operaciji protiv sila osovine van glavnih frontova u Evropi. Druga knjiga, Miloslav Samardžić, Krvavi Vaskrs 1944. Saveznička bombardovanja srpskih gradova. Zašto su saveznici bombardovali centralne zone srpskih gradova po tepih sistemu, dok su u gradovima na zapadu Jugoslavije gađali vojne objekte na periferiji? Treća knjiga, Predrag D. Ivanović, Ko su Ljotićevci? Jedna od najvažnijih knjiga srpske emigracije iz pera predratnog beogradskog pravnika. Četvrta knjiga, Vladimir Đorđević, Krvavi Božić. Istinita priča o stradanju srpskog naroda 1945. godine. Po motivima ove knjige ekranizovana je istoimena drama. Sve 4 knjige možete poručiti za samo 2700 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Da osveti naše stare što su slavno pali,
svoje žiće za slobodu i Srbiju dali. Dao sveti naše stare, što su slavno pali, svoje žiće za slobodu i Srbiju dali. Beli ono krunu nosi prvog srpskog tića i znamenje stare slave prvih Nemanjića. Beli ono krunu nosi prvog srpskog tića i znamenje stare slave prvih Nemanjića. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. Edicija Komandanti iz pera Miloslava Samardžića. Knjige o generalu Draži, Račiću, Kalabiću i Paloševiću za samo 2600 dinara. General, istorijski roman o ključnim događajima iz 1943. godine. Kako je general Draža komandovao najvećim operacijama protiv osovine, pod pritiskom Engleza u pozadini, a Nemaca i partizana na frontu. Ovaj roman je filmska priča za igrani film General. Knjiga o Račiću, biografija glavnog Dražinog vojskovođe. Sve Račićeve bitke protiv Nemaca, ustaša i komunista. Istina o Kalabiću, 5. dopunjeno izdanje najčitanije knjige Pogleda. Istina o pravom i lažnom Kalabiću. Major Palošević, ratni put jednog od prvih Dražinih komandanata. Sve 4 knjige možete poručiti za samo 2600 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledikg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.